Pila dan samlan el. Maaf yang aku meko pang lai tu ikerteng chinong. Pi bat jong balai bat Stephanie pi adai ayu. Interesting. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. Di mentala aslam hang kam yo adan pra video han ya po YouTube channel ke janga tas ngo phama bianga namar bam ngala bun kam than kum tu like ngam ban mani chani kum ta am tangam lapor shura ken man video tem like menta ngada shuban tray kum ni te nakata kadaw like ngayo off clone ta kasi te ngale ken ka video mo kani ka video kadi na banta ka question and answer kiba ayun na po Instagram yang mo like ngan angkum no te ya kani ka question answer video jo nga am hapo Instagram ngala bu story last lam tang bang klempat yo arpat man snai kani ka video te na kata daw te mentai ki question ki question ki bang receive like kiba kwa ban tip kambnya te tang bang klem namang ay iba kilong similar kom to yang la shushim tang iba kamlong interesting te namar ba mudur pi kaju kanum ya ha para mo te kita budon ar like southly tang la shim tang iba e kom to te kanum mention re ki kerteng jing ta ki brio ba mention like ba kli gini ki question an su juba betanya ki answer tang ni sampai ya kani ka video de benda kod kani kalong interesting bah but anong kum no sensitif kambnya sepangjonga. Okay, te nganam penslam syura tangan pulian no eki question mo. Tim tashi sentan ngan sedang ya kan ka video te ka question ka baningkong ka bangayo. Dei pila dan kan osnam karta te hapo live stream malaya ong MAP baro ban guest ka age ka jonga don ki ba guest right but don ki ba mendera. Te nga menta ngadang running 19 hau November ngan sayo. Okay. Te pisa siya Andri. Ngasa siya kani ka question kilang compulsory question day. Ngasa siya boy like hakli umstam la dapiate. Map yang aku makeup pang la itu ikerteng chinong. Sign mo. Te pi bhabriu palate. This is as a compliment. Okay, thank you so much. Miss ya tu yang asya pangkat drat. Kadi kia berkanait care se okay ya kata te ladang itu ang ni kan sa shim jrong te ngan ya tu ha wai pat ka video spang kadi care berkanait care mon maladang ya tu ang ni kijingkeli babun pe ala thol kijingkeli hang ni te kijingkeli ki babun na kata kata te yang sa itu ha wai ka video ha te next question pila dan samlan el ang ngampat dan ra. Pidon kanongot si para ngadan arngot si para I wei bayaning kong henmen jong wat manga. Henry kaying jong pide itu rong blue ong. Hot de rong blue. Pi babriu bahate miss. As a compliment, thank you so much. Lakat nosnem pisa Shadalhi. Shadalhi mentala jandap hi arsnem benai Julai ngan sadap arsnem. Dia nga itenat bahaya pi. Dia long hi ngan wan pan no na ime jong pi. long. Pi next question mo. Pi day to balik school hamen ken menshwan ya. Hoat ngalit school hamen ken ngalit nadu class 3 hadu class 10 hamen ken. You are my favorite model, Enrika Ronghang. Thank you so much. Thank you very much. Ngaku akan du bahaya pi hariel ngadai big fans jong pi Enri. Wow. Te passionnya ngan ai pi like lada pi akan du yang hariel ru em keren bet namar ba like pi yo itu yang ngapat ngam lak ban itu mo sesyukran bet namar nga em ngam jule he am ju ra nga keren bet ngalang pat ngalang syapat bet kum tu dia pi akan du yang halenti ru em keren bet ju leran namar nga em ngaklo have mingle with everyone like ngam jule he ra kata that's my personality. Okay, next question. Henry balai pim let contest Miss Teen Meghalaya re. Bit mom
Kibrio tu ki ong kisuk mo ya kata. And even like dan ki padlok ki jonga ru em ki ong nga bandai contest i egam to la kwa ha man sim nga kwa ha bandai contest but then ngadan shani ngali shathi tang na benta ka audition te kalong jenjar kenya nga mo te maybe I will take part next year day ka snem ka bakhadu jong ki team ki jonga dengan chimenta next year. Okay, next question. Nga kwa slim kumpi ong se da ka engan bam kwa slim kum nga okay nga ngam tep ra mo nga bam hi nai ong ra khlam bam ra nga bam hi nga le nga bam kupot ha tam ngam tep bale ngam sangat ra but then every day nga di ya une man gasing shishi bilor nga di bije ni shatim na imeru ong ime ada di tu fanta nai kol syu ra nga tan ong man ong kupno ke me ba ada uluk jong ong nga hadian ba ino tu fanta nganom ino re kan le kupno ngam lar ban jangan uni ngam lar ban jangan tem ngaba momo Maggie kita and then kajar ngabam he sama aku tak aslim te tang pe yo pang padahal. Just be who you are, like hunya ka eka long nyang la dia ma. Okay, kumno pipoy siya kani ka line and reason phaya to story lingkot. Okay, ngapoy siya kani ka line ya kata I think hapan shna na kawi ka video mo my life story. How shna na kawi ka video ya kata bangane to ka story ka jonga like kumno ngapoy siya ni hakano korkom na marman syo hamdan emre hakini ki line like ki line makeup artist ngakwa tang manang yala dia that's all ngamdon career ra hakini ki line ngakwa ban long lawyer kita tingam tu pat ngapoy kum na hangai tu ya kata sa itu next part. Okay then miss ngakwa ban attend ka online class jong pi te kum nongan join okay hoy ngakwa an pentip pangkani ka online class jong aru ke te mga em nga kenda ki ka way ka online class kapade kanya okay te ya kanya ngan provide ki certificate eru and it will be like online classes te it will be like 1 to 2 months for basic to advanced makeup courses te ada pialong interest te sa contact ha new number okay te tangkap tahi te pilaban tip kambnya kay nalapi kontak ha uni number temo te ta next question. Okay pi temang ying re pi sa jangai na ying ani temang palan ko ayam ting ting ko bam do masi mi bam do masi re shania le kum no kan lahap shu biang la ka biang hi temang palat hi tang bale kum no lahap biang la ka biang. Next question mo nga itenat ba fashion sense jong pi oh thank you so much bun ba ong patahana ini menang reban le style kunta te don pat like kata ru ka sho ha ki bru kin modern pat ki bru ki ba itenat kum riam kum phong jong adon pat ki bru ki bom itenat ta kata ka sho ha ki and itu ba ong ini ku ble shibun ma. Next question balai pim ju plat video shoot ra ha YouTube kung bangala ong ipilek nga bun kami ba menta tila da pikwa ban pet ki video ki chonga ki ban sawan em sa comments hapo pikwa ban iya kum kinu ki jai video either ki vlogs ne pikwa ban ki skincare bangan penbatas phang ki skincare details ne pikwa ban ki makeup tutorial ne pikwa ban ba ngale ki way ki jai food untuk ki content ki ba pipi ko apni inanga ni sha khamat tes ngopaban comments sakani ka video hapo comments pa kum ki jai content ko apni okay ki makeup pite enriching ibang baha ta te kuble shibun kuble la piru pia ko man learn ki makeup skills ki jonga ngan ong ki classes ki for products knowledge and then kum ta hi ter sa call hak utu number bangla ai hang to ba khnang ma pin tip khambnya mo kishin rang rukila om dangi kan thei. Then the next question Play Makeup Academy no se shashlong and ri ngala plan hi ya kata mo ngala plan hi ban open ka academy hi shashlong ko ban open with jong ka cosmetology namar bahas long ay ibon ki bang open tang ka makeup
kumto te for the hair, nails, beautician kumto for the eyelashes, many more kimpat don re hair extension kumto kimpat don re ki academy kan tengah ko ban set up ka academy kan namar ba hot ki ayu like ki salon ki dukan ki na banta gitu ki hair ki lashes ki nails ki don mo, but then academy te ban pen hikai kumto ki khana te kum to plan hi ban let start up la dia no tang ba asapet hau usnam ngan salet. The next question mo la jan could hi ki question Andri le vlog biang no se please. Okay, ngan sale vlog biang no hila dengan lapor temo ngan ngayai persyang hi bangan upload video nga email la ong menju ya tu information shirash pang YouTube ye ngan tu kumno kan haba menshua tengah yu opor hapi la yu hi nga upload video but every week day teman tapat. Okay, next question. P but Jong ballet but Stephanie Piade ayu. Interesting. Okay, but gitu siya like kabon kajongi kalong best ha. Kialong friendly ha gitu mo. Kilong friendly ha. And then singol tenat hi ngamlong expect re bang nganya day but gitu te. Long kumno mo mensyang shupet ya kita hapo. Short sa egum to ngapet. Tengok ong ay kini tiki comedy ki hamenta like can imagine mangan kendu in reality and kilong best ha kan nature jongki kilong best ha and personality jongki te nai ong syura kilong friendly ha kilong kumalong mangi mapi pacapat menjuder bale he bale sarong der komta kilong naphang met long komta best ha kabon jongki tu. Next question. Shimbentano. Okay. Lapang rendang. Shimbentano haki beauty pageant se Enri pi iskun baha longkum anji marwen hi para baslim. Kublai shibun kublai hawan antrai hi man shimbenta haki beauty pageant but dan hadu kata ngam don tan haki beauty pageant. Aku ai mo ban shimbenta tang ba ngam don interest haki runway show te hawan yang shimi pageant ru ang satrai I garmon tu ibale gen ba I advice hayanga ban shimi kita ba I motivation ha ban le kita best ansa try mo pita moisturizer ayu por le makeup ngata Cetaphil ting kum tu ngata Cetaphil namar gato kalong pen hydrate ha ya skin jonga kaplong moisture ha kata and then sometimes kata Flicka is one of my favorite moisturizer plus primer kata kalau pen shiny haya ka dari untuk telek makeup kata tanya kita hi question lah jan lut mo nga itenan bahaya pi kublai shipun kublai kat no ka bay hostel sya tu shani ka bay hostel hanin jak basa kata ka di prahajar man ubanai tu mentagi porle ini jenjar ha basahan ni hostel ya ka LPG ne ka to ka bajia ka gas room dan gas re nyo jar nyo na ka jabur udai and then ngim yo roti re ngim yo sabji re jenjar. So okay mentam second last question. Okay, pila kan nus nem pilatre. Okay nga ngampat atre Islam hira like kat no 4 months iman sau benai kumto hoi sau benai hinga dang tre menta te tangam tahi. Last question. Okay, ya pi ngayo itu parwa pirwai hapo nong rem nong ladau kasur jong pi ka bes bah te balai pim let rwai no re Enri. Okay, kublai shibun like singing is only my hobby mo ngam kublai shibun mo itu ang te ko mga laong ipi ban rwai te ban rwai ban shat dai tangka hobby jonga ngam tu pat hadin yo galong career ngam tu re kata te kat menta te ngasong tenat ban rwai ban shat di gum tu hayeng maning rwai ben and then ka ru
Syai ruai bi hi kum tu, and then don hi kawai gajing ruai ru ngadap compose hi kum tu tambah kelempat lek ruai reply pertai ra te tangum tahi maslong su tenat ben ruai te ngam don ra te mentam tang kini ki question te saya like, share, subscribe, and then what nom ya dom reyanga bangam yo arban plat video namar banga bun kam than mentap yo ing asu plat bitang ki shorts deh saya kersian mit no an try ban le video bet te ya kitu ki shorts video ki banga plat ben am kitu ngale andalawan try ngasale itu ki shorts kitu ngale around shi khat we baje khat ar baje da ada bam jamiat kam to ngale kitu mudur kajing struggle ka chonga ti hoi la dang struggle rekom ni nom long brio man brio hira ti aku aban I advise if ban never give up on your dream, and then just keep focusing, and kabaning kong ti pide ban I ngoyo belay mo ti tangkum tahi ti. I hope you like this video ngala syuang ba menta kasi ngala wan trade ang kloy ti ban le kiwe ki jai video kam yo porre tang syuang an chule na ki question answer video ti ta menta tang gitu ki question ki buon tang ki ba yalong similar em klem shim shu tang la shim tang gitu ki ba kam ayu ti tangkum tahi. Okay, mars ong akum tate pitu kala itu kala lip bas hadai like mars in lip light or mars in ki question mars in ka video ko jonga ka light ka lip tang la use na ka flash on ka phone ko jonga damn. Okay, and then menta okay and end na video. They have a good day, have a good night. They bye bye, take care, and then do remember to share, like, and subscribe. They saya kersian and pelat video banyak katayo shisin like shisin shitayo tangan pelat banyak video tangan tahi. They bless you bon. Bye bye. Thank you for watching.